ngo nuko sinzi hari izo amaze kugira zagize bakunze ariko wowe ari hose kuri gikorwa ayo majambo yavuze ko X-ray yavuze ngo nimwabona message ya kabiri mpatari bari kumva complex ntacyo bitwaye kubera yuko hariho filime zimeze uko ziri hasi cyane kuko ziri muri filime kuvuga rero ukora bibi dukora byiza cyangwa ngo yego uyu mugabo yibukije akajambo batubwiye kunyene yavuze ngo ntacyo naho ukorera ntacyo atwaye we ukora ku rurimi rwawe mugakore neza hari ijambo yakoresheje ry'umugabo écrit bien ton village et sera ko yavuze akajambo ariko yakora muri filime niko gakora we akorera bikore neza amabara cy'ibintu yose cyakora bo kuri filime rero yacu byamaho rero ndabakiye filime nuko twabifata bisanzwe ariko yagiye gutangaza ko yagiye igenda marabonye yagiye guhera igeze kwa barubanyira benshi ndetse na cyangwa iriko yari maze kuduga ku rugero gasanzwe babaye mugabo kwigaruka wakoze cyane mbona zitazindi muzireke nazo zize mugaye nayo kwanze be kuyigiseza hamaniza yuko umwana ataciye yijajara kubera yuko nyama umuntu akunda kukonda akajambo benshi bakunda gukoresha amazi abanyabwenge iyo abantu bagukomeye amashi niho bahageze kuko kuduga ntacyo bitwaye kuba waramenyereye kuba hasi ariko gukoroka babatsa koroka birababatsa ushobora kuvunika rero umwana we dore ko muri iyi filime nzokomeza kudutangaza niba ukirimo ndashimira cyane abakinnyi bo muri byamaho uburyo bitwara benshi bari n'abashasha umugabo babikoze neza natangaje ndetse n'abateye ubwoba murabona ko baba batekereje ubuzima busanzwe mukaba bakinanata bakaba abantu umuntu wese ashobora gutuma bo rero ahanje abateye intego hanyuma icyo twari kubakritika ko reka ndagaruka nanjye rize bahora bandika nuko akanovera si kenshi cyane muri filime kubera iki biragoye kubwira urokriti wewe uvuze ko wari ukwisi wasabye ubufasha wewe ukwisi wasabye ubufasha nakanda kubwira kurokriti abantu batanu baza mu gikorwa cyawe ntiworo icyo bahera ubwo bufasha nabwo ni bwogama mu isi yose urati turabufasha muga twishimire basi ingufu dukoreshe aho zitugejeje murabizi mu isi heze tujana filime mu kuri televiziyo ngo batwerekanire bakatubwira ko nta filime z'abantu cisha kuri karashika z'abatanzania baracisha kuri televiziyo yigeze kugira yakorera mu Kinyiza salama bashira ko karashika z'abatanzania abandi nabo ngo niz'abazungu bakazitwirukana namusi somaye abo telefone filime yawo iduha tukayicisha kuri musalimu ngisi zahazo zaba abantu amafaranga nuko rero jewe bateye intege ivyuko hari utuntu tutunenge muri filime zacu tubiduca intege ngo bitume kandi kugurisha filime kuri TVC monde Netflix ni henshi naha yazazambura biriya nitwarutarukirako yego hariho umuntu yibitse akora filime hari umuntu usanga yaribitse akora filime izoja kugurishwa hariya uwo ni twese nitworera muri ibyo reka abandi baba baragerageza tuza turagerageza gukora sikesi urisha aho dushoboye hano dusana kuri gusa turagabo dufise impano hariya naho tushobora kuzobashira ibyo rero nivyo duca intege tugire ingufu jewe ijambo imizimana mukambi ukoze gutera imbere umubare wose mufatiye kuri uwo mwana twasize muhira kandi ari bagiye gutora igihembo natwe mutorera murashobora kubona yuko bishoboka mufatiye kuri X-ray byama reka tuvuge iyi filime yacu kuko turavuga ngo mufatiye kuri byama twavuze reka ducemo kano kantu
ko muri festival yico cya byama X-ray je twari twicaranye baca baravuga azayimba bavuze yuko filme yitwa Intore Ntindi ibaye ya kabiri murazi ko basoma bahereye inyuma iya mbere bari bayivuze bati nta kibazo ni ya kabiri ahari iya mbere n'Intore X-ray yumva Intore Ntindi ibaye ya kabiri abo twari twicaye twese yaratubwira ko twitaye ngo batwibise iya mbere itaravuga amukritse icara twidire iya mbere bayikubwira ko twamara ntacyo bavuga filime yiwe ni ukuvuga rero ibi bintu biduhe gukora cyane kubera yuko baranihamagara abakomeye bikomeza abo yahamagaye umuntu wa mbere ahugirira soundtrack akazaba arihutse mu mafilime yanje yose yumvise soundtrack n'ukubiswa na Akeza kuko Akeza afite icyubiro akubwira ati soundtrack ko gira nawe akoresha ahandi ahantu mu soundtrack ubwo usize igihe twahuye na Akeza namubwira ati Akeza icyo batuye soundtrack isize ubona kubitira soundtrack rero mu soundtrack yose ari muri vya mawo cyangwa mu mafilime ahubwo wanashaka ni filime iva mwiho niba yakubise mu soundtrack ibico bose mukomera amashi Akeza Dan umuntu wa mbere no kuri YouTube ashaka kureka strategy avuga ati oya rero Akeza umuntu wa mbere dufashanya mu bikorwa bya film ahubwo wanashaka niwe umuntu yambwiye ati wewe film iposting kuri YouTube rero ndabona ni hit film arakunda cyane iyo bigeze ku mwete afise n'umuhinga biragoye kubona umuntu muri technique ariko arakora nkuko X-ray yabikora ariko kandi akongera akaboneka nk'umusineyaste à la fois akora amafilime akaba amahiti tukaronka mw'iz'umwaka ahubwo nk'uko twagiye tubikora mu ntumbere kandi mu mukomera amashyi biciye kuri X-ray niho namenye umwana w'umwigeme nkunda cyane yitwa Nono sinzi asa yitwa Nono cyane kuko urukundo mvuze ngo ndano nukuba ndamufana ukuntu nkunda ibikorwa by'iwe n'umwigeme ngo bazabivuga numve mu novuga mu matarano yabonetse muri no myaka ya Sufini atawongera kuvuga yuko ari umwe mu bantu babikora neza nsigaye ndaramufata nk'umwe mu butunzi dufise muri kino gisata rero burya X-ray uriko urarema ibintu binini cyane kuko akora ikintu cyari cyarananiye abantu benshi kugeza n'igihe ntaratahura uburyo ushobora gukinisha buriya wundi mwana mutoya cyane njya nawe nyerekeye umufana wewe rwose birasiga ubwenge mugabo byerekana ingufu ufise na passion talent yo wayerekanye kuva kera n'ahandi hantu ushaka kugenda rero nimba umuntu yanashigikira ndiko ndavuga ku ruhande rw'abapromoters cyangwa n'abajournalists muri rusange ababegereye igifata cya sinema nimba umuntu yashigikira umukuri wo gushigikira ntabwo baba bakurikiye ubwije kuko uri mu ma dufise hano afise ikintu kinini ariko araterera hanyuma rero je nibaza yuko nk'uko twabonye byamaho ya mbere nibaza ko hariho akantu gasa na innovation cyangwa kandi kantu kakabijya usanye kaza gutuma ino filime yawe ushobora no gutwara ahubwo n'igihembo kirekire na festival mu gihe byoba bihari ntabwo dukwiye gutaginga nk'uko benshi bakunda kubivuga mbona babivuga nk'ikinamico ibintu bya Netflix nawe ni mativi mwariko muravuga amedehesa akivuga neza burya nk'ubu twokora neza ugakora igikorwa gituma wemerwa hano mu karere k'iwacu tubayemo nakabuza na East Africa wafata za Nollywood wogenda ugafata mugabo ndakunda gutangazwa n'abantu bamwe hano muri mwebwe usanga bafite imbuga zo kuvanga badukeneye ngo gukora ngo international movies ugasanga ufite indoto zo gukora filime international utarashobora no gufata quartier imwe mu gisagara ca Bujumbura nashobora no guseruka no mu Kayanza ngo umuntu umwe yokumenya kibagiweho n'Ingozi urumva banza wemeze village hajya ahantu bubaye wamara kubafata ni nka conquête abantu zeki mukona zimwe by'urugamba arabizi aro uburyo mu gukora conquête cyangwa mu kwataka ushobora kugenda mufata kare kamwe muhomeka mushira ko nakandi biro muzo hakore mufata
mufatane n'akarere kane muka kwiyumvira ngo kugira ngo ngo international ni n'akarere kamwe batarakumenya ko bigoye cyane mide yakivuze abantu kuvuga ngo tubanze duharanire kwemerwa dukora ibintu abantu bakunda kuko ni burya public zimeze nk'izisa n'ubwo ari utundi tuntu bagenda batandukanye kubivanye na civilisation z'ibihugu n'ibindi bamara kwemeza abarundi abanyarwanda bafashe hafi aho za Kenya Tanzania nzize abo ni bamara kubafata tukabandanya bemeza n'ahandi hantu umuntu aba yabafata bigakunda so nisho novuga gusa kandi kantu nogora ko n'akantu mwavuze kajanye ngo n'utubitubi ariho aba ibyo no bitahura turashobora kuba duhari mu gace no tugenda reka tubeho kandi tumenye n'utubidu hari mugabo turi positive nta ngwano zihari nta ngumu zizotegwa nazo zoba zazananye ku bindi bintu no kutumvikana kundi kubandanije mugabo ujya mu gisate cyo cyose utuntu dusa n'utubitubi ahubwo turakeneye kuko niko turema ama challenge abanaliste nk'abanyama bakitwa muri we negative bakaronka aho binjirira bijya navyo nyene ni sawa nuko gusabaga mu promoters hari ubundi bumenyi tutaramenya kugira dukore ibintu nk'abanyamwuga nimba ukritika umuntu umukritike washizemo akantu gasa n'ubunyamwuga niyo uri kurabikora neza sorry yeah so kuruhande rwacu turafite ibyo gukora nk'aba promoters abantu ko basinanse bo ntambira cari ndende muracakene byinshi byo kwiga mugabo ntaworeka gukeza bamwe abantu bariko barakora bitanga namwe musanzwe mubona hano cyane bazaho ni twabandanye ikintu gisa n'ubumwe tuzogera kuri kuko igikenewe cy'urukundo kino kintu ndamana kibwira abantu bijya ntabwo dukeneye urukundo kugira ubake sinye migereko kubera urukundo ni rumusanzwe rwakwese n'undi tuntu tweko turavugwamwe hano ugasanga amakupra dakenewe ugasanga hari ibintu abantu babamo bitwaje ngo ni urukundo ugasanga biriko bironona hakubaka habo dukeneye ikintu cyitwa ubumwe nabwo nivyo abarimo urukundo mugabo nurundi rukundo rw'ubundi bwoko rutuma jewe wetray nubwo hohera umwaka tutabonana ariko muri uwo mwaka umunsi umwe twabazwa n'igikoko taco biba bitwara tukubaka bikagera kure rero novuga ngo igikenewe cyane n'ubumwe gusumba urwo rukundo twirirwa turirimba kandi atari bwo dufasha kugera abandi hantu so murakoze cyane je nizera ko ibintu bigiye kugenda neza can't wait ndumwe mu bantu bategereje kino gikorwa n'ibindi byinshi bigiye kuza bonge ibiza ibyo muri cyane bonge bizoba bijyoshe ibikorwa nka intore ndende nibaza yuko kuba izonaga dufise imva ya mwihoro twaba dufise ibigero nyama ya real ibigero tumingene dufise za diaspora muri gihugu cyane so thank you nabasanga navuze byinshi murakoze cyane n'intore ni nyama nawe yena kisha Ibihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu nta filime yabaye mugabo umuperezida waho hariho nk'uko nyine ushobora kubona umuntu aba abona ibintu mugabo akabura bice cyangwa akabura umuntu amushigikira hariho umuntu muri Korea yaje arahura na perezida aramubwira ati kuko mu bisanzwe Korea y'Epfo bari bazi gukora zya modoka za Hyundai bwa modoka fumigongo bakabushora hanze nico kintu kinjiza amafaranga menshi muri Korea mugabo umuperezida umuntu aramwegera amubaza ati aramubwira ati ico gihe muri Amerika baci bakora filime yitwa Jurassic Park yakozwe muri 1995 muri iyo minsi nyene umuntu araza aramubwira ati nyakubahwa perezida muri Amerika bakoze filime kandi iyo filime irikirinzwa cyane iradanduzwa cyane hano mu gihugu iwacu ni ukuvuga amafaranga iyo filime iri kwinjiza ni menshi kurusha amwe tugurisha za modoka z'iwacu bivuze ngo dushobora gukora filime y'iwacu hanyuma aya amafaranga ari kwinjira muri Amerika akinjira hano umuntu amucereka perezida aramubwira ati imodoka umvuga bagurisha imodoka umuliyoni ku kwezi zijya muri Etazini abanyamerika bakazikoresha bideplasa mugabo hageze gukina filime bakazikuramo bagakoresha iziwabo nukuvuga umunyakoreya gacaraba filime abona imodoka zo muri Amerika mu gihe Amerika ari igura imodoka nyinshi muri Korea aca mubwira ati ikintu hano mukwiye gukora no kugira iki ni mukore filime iyo filime
yaciye abandi umushikiranganji numvuga umujya umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kame aramubwira ati amafaranga mukoresha ku mwaka yabije yo gushigikira ibintu bya diversement nangana imiliyoni 14 acha mubwira ati mwishyure ku miliyoni 80 kandi muri iyo miliyoni 80 igisata ca film mubahe ibice 60% ayasigaye muyatware mu bindi acha mubwira ati wewe nyene aya mafaranga ni mukore film muri iyo filme mutegereza gushiramo nitagire umuco w'umunyamahanga n'umwe ujambo nukuvuga bashafata za modoka bwa Hyundai bwabo bikorera bacabakoresha muri filme zabo bacafata impuzu zabo zibarizo bambara bacafata ibirato byabo barizo bambara bagafata bijya bikoresho byo bijya byo gukora makeup bakobwa bisiga bikaba arizo bisiga umuntu akajya imbere ya kamera asa neza ku buryo uyu munsi Korea izwiho kudandaza cyane bijya bikoresho bisiga bijya bya makeup mu mwaka umwe muri za modoka umuriyoni bahora badandaza iyo filime bayizabire ariko filime yinja amafaranga y'inshuro zine kuri ya mafaranga ya modoka za modoka zahora zinjiza ku kwezi niko ndashaka kuvuga kuri ca kintu Amedi yavuga kimwe baguma mugaza ngo ushaka kugurisha hanze ku TV akaze uyu munsi ndisi nubwo abanyarwanda batubwira intore n'indiboye gusa benshi urumva nukuvuga ndi kubera iki umuntu abarundi ariko baraba intore n'abanyarwanda bo nyine ubwabo bakayikunda nukuvuga kuyerekana nabo nyine bumva ari iteka kuri iby'iwacu rero nukuvuga twebwe kera twacana basukuru kera bacana umuriro bakoresheje ikibiri umuzungu bacafata acakora ikibiriti uyu munsi ntabwo nahita n'umuriro akoresha ikibiri nukuvuga ngo uyu munsi yabadukoresha ibuye n'umuzungu abaza aje kuraba umurundi acana umuriro akoresha ikibiri kandi ajara muri hoteli agatanga amafaranga atanga idolari ikintu cyose agura atanga amafaranga bivuze ngo turashobora gukora ikintu kiri lokale tukagira international umuzungu aje kuraba ikintu cy'iwacu kandi tutaseza mu gihe twakora ibyo bwabo byo bw'iwacu bumwe nyene iyo bidyo ariko baravuga ngo ayigira koresha iyo nyene none uhebe cyangwa wibe koresha iyo nyene nimara aho bari kwinisha gato ucumba ubugari kuko niko waronze no cyashika kwina sere nimba ari umukata ufise mu gikigori kuko nuko nyene nivyo ufise kandi birakunda arakoze ibintu byinshi sezo ya kabiri ya filime vyama ukuri kuri jewe yari iteka ridasanzwe yari experience nshasha muri kubona yari urabura ubumenyi niko nobivuga ndazenda gushimira cyane Elsire umuha amahirwe yo kuparticipa kuri season 2 mufashe kumubera bashi hama nk'uko abandi bagiye babivuga jewe nabonye narize byinshi ku munsi wa mbere basi muri tournage yiwe nawe narayimubwiye ari ibintu byinshi narize mu bintu byose je ntabyo narinzi rero anyuga kwisi nikamenye ubwete ikindi kintu nabonye nk'ico yakubahana yabivuze bije nabonye ari ikibazo muri tournage turabona ko kabisa arakoresha ingufu arakoresha ibyumviro byinshi ariko bakabona n'ikintu cyakije nyine bishikaba nkeya nk'uko yabivuze rero turabe ingene tugenda tubikora naho aba mu make ashoboka ariko kuboneraho ya tournage kugira ngo aduhe ikintu ciza kimeze neza kizoza kiboneka neza mu maso y'abantu bakunze naho umuntu afite icyumviro kuko ndabona kurema aba bose bari aho je navuze ati hariho 60% bakinyi kuko bakinyi bikera ibyumviro na cyane cyane bakinyi cyangwa itsinda yanje nimba n'uwo mugeze gutwitsa tuka uramba bari imbere y'abatama ahasabatama kabisa kuko kumvise ati abo kumvise ati ngo tuka bakinyi oya bro rero nuko iyo umuntu ari kuri tele abafite ama stress murabizi kandi ndio turatabura ndio turabasare n'ubu mukinyi ari genda gukora n'ubu ari kuri iyo sente ari umusize ku kubisha
rero turakoresha ibikorwa nyinshi kuko haba yabivuze kuko Amedewe barakubwira ati tubihebe Jesse ndabiheba je ndagukubita turabikora navyo dukora turamenye ikirundi n'amabari rero kuvuga ko nani filme ikintu gisaba ibintu byinshi bije na technique aho tutariga cyane turacari hasi me ivyo tubona ko dukeneye kuko twoshikiza mu bantu turagereza kubifuza kugira bibero tube tumeze nk'abandi birukanga amazi ugasanga ku munsi ugiye gukora amaseri 30 ande dukora tuye rero sisi ko mu bakinyi cyangwa mu bantu nyine bari ko bagira umuntu wese chini ya Nakistan aringa anya konsiyo yabiteguye ariko nawe namushimire barashigikiye cyane mu gihe nari nshika muri media baramuribira kamera bashira kuri kamera baranyisha mu kazi n'ibindi bitandukanye rero abadama babiri bishoboka mu bambera amazi bidashoboka so icyo nshaka kuvuga kuri filime kuri ino filime Jamaho iyo mafilime nanjye nakurikiranye warashaka n'igihe ntangura gukinwa nari nkiri muri media ya X-Ray Bound yitwa Inyishu Media niyo nari gukora ntabamanuye byose n'ababyeyi turatandukana nabo baratubyaye tukajya gutangura izindi ngo zacu rero ntazibana zidasikana amahembe gusa tukaguma dushigikirana mu bikorwa byose ikintu kimwe nashaka kuvuga mu bijyanye n'iyo filime ikinywe neza kandi barashaka ndabivuze gusa kubera na festival yarayibahaye ikibazo gihari ni uko yarakorewe publicité civile mukaba muvuga ko mugomba gusohora iya kabiri haheze igihe kiringo kirekire mwaratunyoteje ico kibazo jewe ndakivuze mwaratunyoteje cyane iyo filime twari tuyikeneye kuba byihute ikindi ca kabiri muri muvyeyi muri timu ya X-Ray Bound ikibazo bafise nta biganiro batanga nivugire nk'abapromota rero ndabivuga yego nta biganiro batanga none mushaka ko tubashira kuri media mutaduha akaryo ko kuja ko kubashira Jesse Mesh je ndakubwiza uko ndakurondere inshuro zitanu je ndi mupromoter sawa ndakurondere ya mbere nta mwanya ufise ya kabiri nta mwanya ufise sawa mu star none ushaka nzo ushire kuri media gute sivyo ikindi kintu naco rero nabantu ba mbere nkuko meze yavuze tuzoza turabatuka bakutinya ibitutsi batutinya ko tubatuka je mvugisha ukuri ari umuntu navuze ko nashize kuri stats sinari nashize no kuri media kuri stats ya WhatsApp ubwo ko yasukishije ameshe ebana kageze kuri ako kantu rero ubisanzwe turiko turabivuga ntanzigwirimo turiko turavuga ko wasutse amameshe ko atahene byo byose tuba turiko tubivuga kubera mu ngo zo kutubwirana gushikana kure sibyo ibikorwa bishige kure twavuze utuntu tugenda dutandukanye tuvuga ati utuntu nyine tumeze nk'uko n'abantu bakunda kuraba bakavuga uyu muntu yadusama menshi kandi yamuvuze n'izina gusa aca yimenya muri ubwo buryo usanga turiko turababibwira sawa mvuze umuntu yavyibushe yihevye akavyibuha nyene kubera akabenzi uca umwumva directement mu bintu nk'ivyo onya rero mu bisanzwe turafashanya mu buryo twebwe dushoboye sawa ndiko ndagupibwira uca ubishira mu nzingo ubone yuko namututse yawe ndiko ndagufasha nagushira ku mbuga kandi rero muzoze muratanga ibiganiro kugara si vyiza nimba sinzi ko mugara kuri jewe okay sawa nivyo nashaka kuvuga no kubandi ba journaliste simvuze kuri jewe gusa ngerageje kuraba X-Ray na ma TV make aboneka ko ariko akora ibiganiro Inyishu Media ni aboneka ko na wakane aboneka ko sinzi ko iyi gikora ntegiye waka akesi ngabado amakuru rero ico kintu mugrabe mu bikosore kuboneka kuri media yiwawe gusa sico ciza sico kizogushikana kure umwanya wanje nifuza rero umva wewe uzabiganiro batubwira ko Trezor naje Trezor usanga ni muri tuzaje ese tuzi umwanya pe urumva je bazakunda ndobe mutenda kwibazo botego ko turagara je sino gara atakuduga sico kibe nasa musani umwana wanje muri film ariko nkasanza musaka duka kiyo usanga kasiga je ndabona
bafashije kweri kutoka murabizi rero ibyo byose bisa byo mugaragaza urumva nta byo kugara biriko ariko gusa muzobe mutahura muri batambere munsi niba uri ngaha kuri ukati cyane je nakeza mvuga ati nabateka magara abakunda kubisaba kishigi bitwareke sio magara bandi kuruta n'abandi urumva bajya magara ikintu ariko ugati je kubona kangato yakati n'abantu je ngora bakeze mu muryango kandi bamagara kuri bose bafasha je wasi bafasha kubasha iyo tiko nyama bafikore kuri bahoze mwingamu na mufasha rero bazavuga rero etarangiriye gato ngaya kuze byinshi ndetse nakufise tukirwa kwasika na undi byavuze ati baba producer no bapimeka undi byavuze ati baba bapimeka washikuka bapimeka washikuka kuba abafite mega kigenda natwe jena sanze kujana nije mu byo gukina pasta kandi kubona sankanya ntamano gukina ugayaje atawe kujigira mu bibaye n'ukunga bakinyi kuba abakinyi bari mu bamwe barakora ugasami natawe gukina abashije reka basi ndawe kumva basi ko kice muri ko bikwiye natwe dukoze twese mu bakre jena tango bakre kugira nango sijya muri sengetse atawe muri kle gukina niyo ngano yanje nari tsunda byo mu gukina naho natwe mu byo kuza music audio basi byose murabiza basi bandanya kufanya tuwaisi ndipo sabiri ngira ariko bisa n'umunsi wa byavuze kwa shimeye kuko dukina na twege cyane tudiriki jena tawe tunasabira amedeli kwa kina ari mpamvu kuko amedeli abona ari ahantu avuga ati Jesse ushaka gukina reka ndondere umurabishobora naje rero kwenye navuga ati Jesse rero kuba muzo gutahura ariko nabo bw'abakinyi bamwe bandi kuragara urumva kuragara rero kuba tutore twishira kandi tugara muri kino je baje mu make mwese mwiza ejo ni nagara imbi hari zo byatsi sio tuje Ego sanko ampropoze cyane kuba twagize ama kibaza amamvema amabasha amamvema twabaha ubishobozi z'abashira mugabo ibaraga ko tugenda ubushimari bwo kurusha amaboko y'Imana abadaha tuzayine b'amaguru maranje bisaba kwisi yose yaire kuciko cy'aruko rero jewe reka itirike kwangana mara ariko reka tushe amaboko y'Imana Dico Entertainment.